Ero itrai ekum nu pialam aku manai fi kawai ka jing hikai menta bat kaniru kalong ka badan kamha bat kawan ha ka jing keli kata ka jing keli kalong balai ba pisakut haju syaju balai ba pimkiu ha ka jing long mensim balai ba pisakut haju si haju kadang manong ipi ba ka jingnya jongi kum ke Kristan kadai banlong daka jingat snap bahkan ni ka jingya jonga jongpi kum ginong bu jong Jesus Christ kadai banlong daka jingat haki jing skau jongfi bat ha ka jing start brio jongfi pi bun sin ki brio ki sakut haju namar kim tre banya daka jingat but haba ublay upale banyak daka jingat upa iki kiba daka jing perkhat beriu kalong kongpong ni ka ego bau bulai mah nila ban sim nuksa na u Jeremiah utte yau tu bel ha boleh upate yau tu bel no tu ba panpok magiam dalak pate upa tep yau Jeremiah hapok hendau Tik kalong ka ka ba ibit akmat gibriun re Jeremiah udan ka jingat ho ble usyuko ngo ka jingat ka ba sisa ka di banyalam ka jingko ngo but tau pak biang yu Jeremiah ban say yu tu panpo bat walap tu panpo lah sniu ti ngadong ipi lada pia da ka jing start briu da ka jing start briu pide briu ba start ba pipulu theology na pi zang man reason pinum job maka jinglong mensim ka ba lada pisdang banya daka jing sngau jong pini ngam sngau te bo blai pinumla pemde banyak daka jing sngau bo blai ni dan kam daka jingat ka city nang rom pol wong aka city nang rom wong ba ka jingat kawan daka jingyo sngau ya ka ktien jong blai banyak daka jingat pidan kam ban sngau thu ya nang rim jong ktien jong blai am tang ban sngau thu ya nang rim jong blai ba pindan ya umen sim bakhu tu dalam ada pimpak dan you mensim bakut pilak ban puli ka Bible pilak ban rationalize di kamte fi re apa pidan you mensim bakut puli ke tinjong blai ka kata fi bat pidai ban le pihak ban le bat kajing pen kok ngo kata so ni kom pidai ban nya da kajinget no dan kibri kiba haba kila yo snow you mensim bakut tu mensim bakut urang keren yang imta ukran hakijing mo jing perkhat jungi wan hari tu small voice lada pibde ubriu bala dan ba pila dan kata ka jingya dai ba ublai pinsayo small bo mensi ublai ukuran ngan ainu kusa kawai ka bangaya kendu aka jingim men haka arp santerek jam udisamba kat bangarang ngidang ya duai ngidang ya long jesak ni kamut banlet yalap ha hare mensi jong ublai wa mo hanga kilet yalap amat pran kila yalap Muhammad Fran bor ka jujerong ka jing mani dari wang ayam penkut no entah ni kut no kam sipang ba ngin le yalap Muhammad Fran ngaong iki pitre na ngaong iki para banget pitre na man le yalap lap lang Muhammad Fran ngong lada pitre rungan hak man le bet marwai na maru blai bersih jong blai wong kila yalap Muhammad Fran man sadan manu bakala ka bumut ngasupun kok ngo bet ngalet ngasim yo mau pis ngialap tu bat aingu yo blai ba arngut ki mensim ki wan ban kela ka bamut wei wan man kela ka bamut halor ka jingdi kiat badai nang tang ila syem ila pediang i bat andai kenduk yang sandiru idang syate andai haka sni sandi bengya duai ya dumak itu mensim baman apply hip hop iklan di kiat syu nak kata ka jingdi kiat ka bla bod senam iwan nak jinget ya ro you try takada ngong mensim jom le ukuran lang ba ki jingmut perkhat jungi bar ka baar bat namar ba kalong kat kum ka jong blai namar ban yalap ya gospel kadai ka jong blai ta ba men sim jong blai okay ni hapan pun kok ngo kidan kibriu ki ba men sim jong blai akran ki ula akran wang pila adap kala ka bamut pidai ban pendap no ka jing pen baptis kala syai ka jong blai bala dai ban kok ngo yo blai hanrai namar ba kimia da jingat kiya da jing sngau bat kiya da jing i tang ki dawan keren kibriu bakalong kum ni kum tai kila kulumar khli no namar boleh kim tre ban snap ya to ya mensi bakhu bakran kat kum khti jong boleh ki sedang man kulumar
Kisedang ban rationalize, ban perkat. Oh, yung adu ulum jingtab. Oh, yung asyai ni bahaya. Tata kisakut haju si haju. Kaslam ka jerom ngajar ni jampi. Dia lek seu blau la akran ni pi bapin kela ka pomot. Pin lek cerai ndai pi perkat. Oh, yung adu ulum jingtab. Yung asyat balang. Yo ki bahaya jang ki be na. Yo kum tapi sedang ban rationalize bat pi kelat no ya ka ka bau blai upan pau fi uang do sim blai. Bat haba pim tre ban pen kongo ya ka bau sim jong blai uang sim jong blai unum pen bor pi. Unum kran su arsin. Namar ban yo ya ka revelation. Ban yo ya ka takajing pen pau jong blai nakawai ka por kadai ban pen kongo ban. U Abraham haba unget ha blai upha ban le uang mi no nakasnong jong. Mi no nakasnong jong me tip siya ibon ulit lakalat. Upan ko ngo, ba ublay habo upan ko ngo upan pao sa kaway pa. Uangan sa ay yo kun, no? Wat lamam dan kun sa ay. Par habo ula ay yo kun ru upa yu ban sacrifice ban ay ban sacrifice na ban kanya no. U Abraham usupan ko ngo ba. Unget halor ka katinjong blay ba upan ko ngo ba ngi ba lang ba Abraham gilong kinong yu pateng, no? Uang ban penroy ka usyap jong kadurio ba manamla ban yo ka ki klur jong ka benang. Kalong si Shangi lo ki hiar no hiar pateng na Abraham. Ngomong Adam Abraham mo bakla. Abraham. Bat ngi i menta ba ka fulfill kata kana ka pendap namar uko ngu Abraham upen ko ngu ban. Teng kajing pun ko ngu jong fiu blay kajing tha jong blay kalong very radical na kalong kompong kalong unconventional ya ka ka baki brio ki pet na society teng la da file kam jong blay ki out to beat to ai. Right, la da blay lo ang fi man si ko kadai kat kumbong blay le bet ya kata. La da fi kwa ban san le bet long radical kala teng fin bakla kumburi pinang pot biak. Halai chupen ko ngu bet pini i ba blay un le ai. Kata kadai ka ningkong ka jinget le pinya da ka jing sngau bat ka jing start brio. Film lak banyak da jing start theology, film lak ban tip ya ka Greek lain re film dan yung masim yung le film pun ko ngu film san. Kaba ar pidai ban long slur. Ban long slur ban le kai bau bleu le pidai ban long radical. Kajing slur kamuan kumtu. Dre habang ipen ko ngu kandet u bleu nang ai kajing slur. Ma habang isim kawai ka senjam wan ai. Pi gidai ru ban slur. Ban le kai ka buang gidai ban num perkat i brio. Gidai ban perkat tang ban pen sengo bahai bi blai tentang kajing le nakabentau jung blai kan ya tengku mau siang bi brio. Pin ya tengku mau siang bagi bahayeng. Bat ki brio nakaniam bat bun pin ya kenduk mau siang bat. Kin long persyak ya kai ka ba ki brio namar kadok jong ki brio kam kwa ban le ye ka jong blai. Nakata kadau kan long persyak bat. Nakata kadau pihak ya pinak pet tang su Jesus Christ. Kumbau blai uang yo Joshua wat pais ka diang kaman pet tang show pet tang show blai. Habang iya akan tiba pin kiu pet bet wat pen sngau kindan bet kijing pen sngau kindan kijing pen syak pen stam kindan ki ai ndre haba pio yo blai la nget au Jesus Christ le ya ka ka bawang dua iso ka ka bangadai ban le pen ko ngo kata pin i kijing ku pinum sa aju balai pisa aju na aju syaju la kat muslim pisa aju ju kadai ka ba pin tre ko ngo pi rationalize palat pi kwa ban tip let menta pinakali na para mangat ngam tip let ya ka Bible barokat. Yo piong akran ni tu la tip na du Genesis hado Revelation juk pa skobha no pi ndan ra we ubri ban tip let ya Bible tati kanum dei su ka Bible wat pet ya ka perfection wat pet hado ba pindanang na du Genesis hado Revelation ba pinlet ya lap sigibri nga itu ak pingam tip let ra ngarang dan sibun banlan sibun bangan puli ngamong bangam yet banya ndrai ngam tip let tama ka bo beli wang le ngale dewat perkat bapin le hadu bapin janai tati da piap ru pinumpoi syata pidai ban le bet hak ka bo beli wang sedang na itu ibadat dan kijing bakla antang bapin le bo beli bapin le kanang ublei sa penbet kita kijing bakla pi senang san kita ka jing ya inti jampi bat kawai yaine long gibayaine ai barit long ibaya ini minute au blue ai ministry fi baret wat jukan tak wan ong traji sunga kwa ka bahe ya ini ai baret ublei la da pia ini au baret usakar khuni ti baret kala man long digi snam kala man long dakat musnam
Haba piyay ne pi syakri ya kibriu. Pinan kam ban long selfless rum dei ban long selfish pin dei ban pen khat tang yeldi ban chuduai tang yeldi harai lek ban syakri gi wairu lek ban syakri gi wai sedang ban lek duai briu sedang ban lek ya selok gi briu ubli hang taun ai ka jing ai pi walong selfish long selfless kata fin yi ya ki kamba jong ubli pin i ka bor jong ubli pin i bes nang san. But kawai what you quit. Haka jingya Kristan kamde ka basok. Yo piong ani ublay na ha ka basok nga ngamla hadu menta ka ka mga syakri ublay ngadan ya kendu mau siang bat. Hap syuaban dan ka breakthrough. Syuaban dan gitu ki jingkerku ngasmo ki dan ki mau siang giba hap man pen pra hap man tayo. Tagtang sngo kuman i ndray wat pen sngo ki jing sngo jong fi. Wat ya de ki jing sngo ya na ketin jong blay ka pilang kam krawan yu nong job. Pigi belak kop Eucharis bilang kam kram nong job. Wat page kita gijing pen snow. Ladang ipen snow baru ngin seduk bor. Kaba nangta skawi ka point kadai pindan ka intimacy bublay. Kadai bandan kani ka jingya day ka bajan bublay. Ka jingya day bajan bublay bat kata kalong kaba pipenret LD pindan kam ban duai ban puli ketinjong blay bat ka fasting. Kenapa nang dak keren ya tu ka video. Ka fasting kalong ka badan kam ha. Ka fasting kalong ka ai bore fi mafin job ya ka do jong fi klem ka fasting bargajing duai pinum la man le ministry pin sa tat no sipor na mar pin sa le da ka do hare ha fi fasting fi IT shublay kawan gajing sorit fi kawan gajing IA jong blay bau blay on sa le AA lengba ka ministry jong fi pimnan kam shu ban yaksa daldi na kren sha yang ni kini gilong ki tips no ki biblical observation gi bangai i bagi brio jong blay ru kile dan wo brio jong blay wang bah ka jing sha jing et pi syakri yo blay kadan artli gi jing syakri ka pi syakri yo blay bat pi syakri na ka benta jong blay baraba pi syakri yo blay pi penut por ban syong jing sha jing et ban duai ban yasat ban kela ka mongot ban penang pen khoi ld ublay ka jing syakri fi na ka benta ublay unsale hiya kata balai para banget fi penslam pi sakut haju pi perkat bahieng layo sngo ya ketinjong balai belong la dai long mensim khut le snap sigi bahieng snap sigi tu snap kelumar kli nong fi pindan ka decision ki beri ki balang indecisive nong ne ki bamdan ka jing ka rai ka barai chi jing mut ma pinum kiu pila ban sedang teng na pila manum yo lut ya kai ka boble wang nun pen i khendet ngimtep lut ngar ngamtep ya kai ka boble nang le manta Mjudan hi belai umje thulut ya ka destiny jang fi umje thulut ya ka tuka ka ka bapin hab mania mata unum ya thu ra ya thu isa du jikar man ya mania beda ka jingat ka nang shiti ki beru ko ngadai kata jingat ka dei ka ba ni karman ya ka bangimla man yu i no handra ngingat ba belai ulang ba yai ne ban ni tiwa da pilong ubri ba arjing mat kien jong belai na ka Shiti Jacob kalau nang manikong basan kong lada pipan pan nak jingat wat long ubri uba arjing mat namar pinum yok pediang ai no blai pidan ubri uba arjing mat pinum yok pediang lada mut le bat ya kai ka blai wang wat chatting you pin i ba pila pimlong ubri uba arjing mat uba ar setap blai un sakur kui pi tinga nget pila yok pediang gini points sa job nang ma pintu ka jingat wadia da ka jing snow wadia daka jing perkhat beriu nak ta ada long ki baslur long ki balik baik bapen ko ngu yu blai mo dan ka jing dai bu blai ka bajan pen le ka jing sha jingit maka jing duai wal israp hi beriu petang suji sukres wat long indecisive wat long ba unum mamla ban decide ga iktin khasiban mo kata ka ban shim ya karai walang hiba artatin ban rai tipin i bau blai un kar khui fi haki agi bu file na mata ka buram jong blai yero itrai ngai shan bor lang swear na overflowing life discipleship ministry to the like the share but the subscribe hado bangin ay kendo pat ku blai shibon